mo mamedi ho na le ntho engwe ke utlwang e etsahalang kutlwanong hore batho ba utswa paving ya mabitleng ba tsamaya ka divene bosiu ba ikenye metseng ya bona malapeng a bona ba utswa paving mabitleng go ra o kentswe paving man mabitleng ba ya utswa ya metseng a ke le utlwe ntho tseo re di etsa go re be ka ba utswa mo mabitleng ba fubana ba ba latele kaofela gore ba fihle ba ile bina ka hona jareteng tsa bona mo ba bine ba furu ha o letse and ba ske ba robala hobane ba fua ba robale ha o ba etsa hampe gore ha o etsa badimo ba batho ba bangampe ha ba no phomola mme ho thwe e utswa le ke batho ba sebetsang paving ya mabitla ho ya ka moo ke fumanang ditlala e utswa le ke batho ba sebetsang motho nka vene a tsamaye a utswe paving ena a lo ikenya ha hae empa ho baneng re etsa jwalo batho ke yona ntho ke neng ke e botsa ha ke a tlameha ho itloela ntho ena nanong lena la jwale ke nako ha ile hore re batla ho aha batho ba borona ba batsho re batla ho bopa tshaba se nepahetseng ba utswa paving ya mabitleng paving ya mabitleng ba ya inka paving ya mabitleng ba ya utswa ba lo isebedisa ba ikenye ho bona ai ho bohloko man ehle ke eng ha batho ba etsa jwalo a jwale ke qetile moshane sumane the bundle of joy monna le kagiso motho ya tloa anke vene e mong anke kirvai a ye mabitleng a ile utswa mabitleng a nke paving eno ya mabitleng a ise ha hae na hona le mo re yanteng na mo mamedi ha ke re bue le wena e ka nka fumana mo ai a le mo mfela ka papa ba bedi ba tswang ka kutlwanong hobane ke bone le ditshwantsho na le batho ba nthomeletseng ditshwantsho a se kutlwanong fela mo tshenyo e banteng mabitleng le dibakeng tse ngata mohlomong le mamedi mong le ena a tla ntetsetsa o sebakeng se itseng o tseba ka tshenyo e banteng mabitleng dibakeng tse ding batho ba a ile mekhukhu di mamabitle ha ba ikgathatsa lo ikgathatsa ba ile hona go bana gona nqalong ena ya ba khutsitseng ba fihla ba aha mekhukhu ho di mamabitle e re keng ke mo mamedi dumela mo mamedi mo yeng hona jwale khotso ke a phela ntate Data wale mkona mwana sibone mabitse ntate le number 1 mo ntate isane ho sia mabitsa mo la tenga amararo fela fela se mo go gale batho aba se ntate ba ka pla pati ba oda ba ile mkhutsa ba bitana ma gona sitwa go bodona bo ditse ntate number 1 ke leboa ntate o moyeng le Sedi FM khotso ba dithuso khotso ntate le ka motho ke a phela ntate ke mpa mai mona ba ke tutse ke nnete ke ne ke tswa go losola le ditalanta ke no sonta di ka hara madika ditano ha iyo ntate empa mpolelle motswalle wa ka jwalo khano o tswa sheba monna moholo o tswa dumedisa ntate eno wa rona mo mabitleng pele ne ile teng paving mo ba ke tutse e le teng go kgona go tsamaya hantle ka dikoloi bona ha e go se tshitsi a ga go na le teng batho ba tla go qetela neng le ja paving ka hara madika ba tsile di phiti tse le rona ga tsamaya ka koloi di kana ka ya taere ya koloi ya hao wa ka bona rena mothuso ka ifumana kae ha batho ba entseng ntho mabitleng a bontata rona ba ke tutse ha iyo le na le matlo a ma security mo ba ka tanteng ba o fiteli rufi ka teng ka ofela ka mo ba o fiteli di toilet ha o tsora ha o tsora na ha o tsorile tata me o ya kae ka ra kutlwanong ke mo ayo kutlwanong ke dula ka ra kutlwanong da ke thuso ke re ne ke sonta ha sona se ne ke tlo bona mona mola ke tshai ke mana la hore ke mathata fela ka ra ma di kutlwanong a kompolelle motswalle wa ka tlhompho e kgolo ke eng ho rona batho ba batsho ke eng ho le bonolo re etse jwalo empa mo tla fumana ele o patwa ba ba seu fela ba ona le dibaka tse ding tse jwalo kae dibakeng tse ngata ke eng ba sai ba lo senya ka hara ke eng rona re etsa ntho
nda ke ditso re holetse ka tlhompho e golo ya batsadi rona batho ba bang so but mme yana nna gore South Africa e sentse e senyehile e senyehile motho le motho o etsa ka mokgwa a batlang ka teng ene ha o wa motiba o ke wa mo bolella because o sa nka ba o zondile ka ba e ntse kae ntlo tla ba ka tsitsa ka phototsi ke leboa ngwana mme a go utlwe ntate re o na le mo a ile o bona monna mogolo wa hae ye o fumane tshenyo ena ya hae sa le mabitleng ka ha re hona mabitleng mo kore ha ke tsebe hore ho etsahetseng re hodisitswe re hlompha mabitla re hodisitswe re hlompha la dikoloi di ya mabitleng re ne re dula fatshe hore koloi tsena di fete koloi ya bafu e fete re hodisitswe re hlompha nqalo ya bafu ho ai mo mamedi dumela khotso Khotso le ditso. ngwaneso Le kae le ditso? re phela E tsile le thuso. Ano le ditso? ka leboa mme wa ka o moyeng o le Sedi FM khotso nda ke thuso Yeah. go bolele ntho ena e se hla ho le ke tlwaelo dingala wa tseba late ka go diskepe di tsena ha o ka ya K6 mabitleng a bana ba banyanyana ba ne ba khotulwa tsa ona masepala wa sekgale o no etsa di nomoro ta ka le senkile la aluminium jalo o ka fumana gore di ka le tore ba khotutse mo ka ofela batho ba lahletse madika bana ba bona ka ofela ga le mo K6 mo ene ba khotula ntse ba totela aluminium na ba ile rekisa scrap ya madika na K6 a o tla ka tsela grocer ya o kena mo ka 90 into 2007 8 jalo ho no kampetso all around when so had a 6 liter ba nka dipalo tse tsena tse ka tsa dipolasi tsena le pata ka ofela di sliding gate tsena bana ba di khothola jalo ke twaelo jalo o fitlela o tletse dipalo tsena tsa umadisa matcha palo tsena tsa cement e twaetse mare e se hlotse le batho ba go sana go peyanto ka ba ka nna go sa rena di law enforcement melao ya la masipala bo matshingile ne ba ne ba le teng ba sireletsa makeishene ha di sa le ntho tseo so batho ba iketse se magile like o keshi ku e ya na hore ha o etsa ntho e ka di-trading tseo go kene di law enforcement ba shebe ntho e le ba tla di fumana ntho tseo ha o tsena ntho e sireletsa go ka dilo so ba jalo ya pila o na ntho e ka etsa ya ba ntho e bohloko a kakang ha o banna rona ho sana ntho e re hlomphang na rona tshwantse re katwe ke maponesa re katwe ke sesole ha o sana ntho e re hlomphang le mabitla mo mamedi mongwe wa ngolla gore ntate mteung o ka re mabitla motho ba sa hlomphe le ngwanana wa lesia a etsetsa ngwana makatikati wa bo 6 months wa bo le motse pedi re hlompha eng rona ntate o ska bua mantswa bima kalo man ha o sana ntho le mabitleng a batho banna wa tswa ona le mo ke tlwaetseng go feta ka teng bana ba basou ba patileng tsa bona ke ra tswa ba na le mabitla dintja ha matle mabitla a dintja mono ba ya mono bona ba tsama le ntja tse ding ba le mono mabitleng a dintja ho hlwekile ho tala ho hotle jwang sho mabitleng a diphoofolo tsa bona hai o moyeng wa le Sedi FM hai ntate thuso dumela morenaka thank you ntate ka ke tona Hillbrow fumane motho a nkile dipalo tsena tsa maditseng a di lata mane ha o phutulwa ke motho wa molao o sebetsa ka molao o di nkile o di sitse mo masakeng kwana a hae ampe ke mo ya kenya bo diphoofolo ka mo ntate ga na nnete mabitleng a di ka ona maditseng mono ntshwarele ntate wa ka kho bane le monana ka no so le mane ntshwarele ha ho le kopa tshwarelo ntate o tlile bohloko ka Hillbrow man a re banka mabitleng Hillbrow ba ilo a ha masaka bona diphoofolo gore motho a ntse tšhelete keng a ikaele le saka la diphoofolo gona le gore a lo utswa ntho tsa batho
a ilo nka ntho tsa batho a ilo baka tshenyo mabitleng ha re hlomphe bonkgono re hlomphe badimo ba rona ha re hlomphe badimo ba rona tjhaba se sa hlompheng baholo ba sona se ba le mathata se ba tsietsing nana o ya mo fumana hodima le bitla la mmao motho a dutse mo kapa a robetse mo o ya le bitleng la ntatao o fumane batho ba tsubela nyaope hodima le bitla la ntatao ya neng a sa tsubi a sa nwe jwala se ole o moyeng ho le se dikhotso mongadi Mtau khotso ndade ndade Bishop wa Media Social mongadi Mtau njena ha etsa hale o tindala fela wa tseba njena ha o ka wa ikenya wa re batho ba ka ba bue o ka utlwa dibomo ntate njena ya etsahala mara o na le mafatshe a manga a pakileng a sa tlwaeleng ka nnete mongadi Mtau ke o bolelela ntshela ke selo mona le mathata fela mongadi Mtau mara ntwetse Bishop motswalle wa ka ke eng se re sa tshabe mabitla ntate Thuso o ka tshaba mabitla jwane lo ka ke bolela bana ba tsala setho ka matsoho ai o qetile ka ke kulena ka da tshaba jwane a o iqetile Bishop o iqetile boso ai a re tla itshaba jwana bana ba tshwara ditupu mo e re mpekeng ke Trade Lawrence Lesedi FM ke molelwa cho ke molelwa